Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na ikore mgeni twika wa gusubscribe niguo tunyitanire na thengiri Mûtumia umwe na Ûrîa mahinda kwa mahinda ni akoragwo akionekana thiini wa feed cia mikwekwe niyo comedy na muthekania wiga tuwikene ta Wangai the comedian kababa kana king of nonsense ni atendete muno nenda-ini kuma muthenya wa ira ka video gaka gake ga Tokotoko gakenyagio na njira nene muno nenda-ini na gutiga andu meng'aurĩire na mitheko. Mûtumia uyu akirap na vibes Mwaki thiini wa gathenema karia oetwo akiendia akenya na ahuthiria nenda makihithuria ati Mûtumia uyu ni atumaga customers cia mari ciake iria kendagia barabara-ini ya bypass Kamakis mahakikishe ni magura ni undu wa jokes ici ciake, akiuga ke ni king of nonsense na andu matikamukue Tokotoko. Neno niyo video yake iria irekereirio ni muhuthiri umwe wa mutambo wa TikTok na gathenema kau kangi ni ka Wangai the comedian king of nonsense. Kikuyu Daily News, subscribe. Wanatia kujua Tokotoko. Unaweza trend. Upate biashara. Kutura tukamalizana. Wewe wacha niwaambie kitu moja tu. I'm the king of nonsense last. I want the prophetic money make operation card na Republican harvest na mobile bank. Wale kia. Alikira kiendo ndiye. Hali na moro kwa chale hao. Oh, ti wako. Haya ti wako kiridi yake. Lukira adime tu tu. Na mimi niko herori nene otwa. Nene mwana. Eti yako yana kanage. Mwana. Potira adimo. Baido dia goroka mudiga mutu. Sana kiesa sakandesa heaven. Goroka kwa hea. Drone down the Asokira tire. Kau egaka na githweri. Kau egaka. Kale ndio haka. Kanyau. Eduraigwa. Isente kanyau. Asokira tire. Kale liko ga kalitala. Kaliliko kasekaga kalitala. Aya nia. Ya goroki.